Manipur Kanari issue jingje ngasi phawda ngarang nahan khanagiba issue dugi matang na solution pore haibasi yaw de lotion mama nai basi ma yaw de lotion mama nai jinga da amagi ung pukhalak pasina mu chanabi mu tawrei maduna mayam jin namjan na bo honarak pada issue mayam je chahi namjalak paduna kuira som popthorak issue na lotion bra lotion na masina public to jo awa ba piba public ta khakta na tana uji oiriba Mahi masing dami ba mahi roi sing da bukta awaba piba mahi gilam da bukta koi gi sothara ba habu dum so oirabani adubu masina som lisang china chathara pa taraga di masi koi Manipur si koi gi tungan ma sana roi sing puthoi bani mahi roi apha chahi gi IS puthoi bani haibasi masi chum mami samdar pui mami musu koi taroi haninga leti hojik si koi mamang na su masi NRC gi matang na khana gi basu leire hai adubu masi khana ri basi kari karma mong da khana gi bano madu khana bai matung du manung du da kari solution por ki bano hai badu di public sing na ngasi phok gyan ta bangam dri adubu masi de ji da hari basi koi NRC gi matang da koi gi state lengak na committee mo sem na ba kan honari koi sem NRC gi matang da state lengak na committee ma sem na ba honari NRC gi thabak asi koi kadai da soi khi da ge Haiba ama kupna yeng ba changi haina so koi gi hojik chief minister oibiri ba yumnam khemchana so koi phongdok pire dubu wafam asi koi oza gi oiba mot che koi gi tungan ba di myam leibi ga oza dubu NRC hari bise ngarang nahan dagi amuk yam kan launa rei marak amu koi gap leibore NRC gi matang da oza masi mamang da jo NRC gi matang ji issue bukhatnaraga thabak oina su tawgibada kari solution pugibno habdi public na jo khoi khangri adubu ngasi faw jo khoi phone taba leitri adubu akhang hai myam am su khoi launari NRC matang da adu intellectual oiba sing na su NRC je sini haibagi awat apa jithana da hobo sing supplement pina bu su leiri adu masida public to thoiba khoi conflict je amana ngamana chumi akoina khar naksan ruba akhang hai duna ngamana chumi habigi mindset ama su khoi public te leitaba na te adumok leiri adubu ja masi NRC gi matang da khoi sem na bu Tuan ba committee ma siang mani hai basi oja basi kamana yingbiningi masida semakadoriba committee jina NRC je chan han mangam doribra resolution porok ngam doribra oja masi aroi boina kari mutam pibining oja so yam na maru ya poni aduga singarang so adum MP ga dagi kanaga so to CSO mayam so adum masigi matang da yetna ba ga adum lairi dana ko aduna akoi gi su yam na section ga dabani wa ma haiba mayam je CSO mayam na ga so kuina sang na sangchal laiba mayam sing asi kari leigi haiba gi tongan ba phamina ra kan da suggestion tawra kan da khanga kan da akoi gi elected person sing na so wa nga phongdok pasira kana phongdok bani aidi hujik lari ba train ama akuna sum lakpa matam da train da aina ayi oiba madu ki asoiba aran ba mane khanba leiraga di madu ga mari leingari ba missing aduga phamina ra kanda akoi gi pochu hai ga dawni heta public bi kana taw haidok pa dagi thoga pot amani ko sigum si akoi accident ya ba tare masi taw da ba thabak ni aduga hujik ki da kana ni CM gi kana committee CM ba khopa laiba mayam sing ase akoi su masi yamna kanone fully expert ni natraga su akoi su kanoni nainari ba mayam singi marakta dum nainari bani si mayam si tawda sin tawna ga bani hai bani actually NRC hai basi national register of citizens ko hai basi particularly kanoni akoi 1951 da base wa tara asam gi damakta akoi lei hi ba ta kanu sing si tawgi da ba posak amakak ni ko aduna hai ba kanu sin asam gi oba posisu akoi Supreme Court na hai batare magi directive sama pira kanda tawgiba pot amani hojik Manipur da akoi NRC si tangai phadana tawdaba yadabani maramdi delimitation tawwa amasu any kind of akoi census hai batare masit kanoni mitop akoi yaur ga tawba yadi hai basi akoi foreigners act 1946 lady foreigners rule 48 lady ko aduga amuksu madugi tribunal kano akoi lady 1964 gi 46 ki ek ki makhada sigi mayam singa se akoi Manipur da yamna mathau ta bani sigi da maktani akoi 1980s ko 1994 90s ki matam daga mairoi sing Amcu gi kari gi changjala kan da even akoi 1951 bezia waraga tanthok da mitok ki issue hai batare si akoi yamna madagi kano se akoi kana tor lakpani akoi conscious waraga di lakpani aduna haujisu masi akoi burning question ni masi maramdi
भारत की लॉ कॉन्स्टिट्यूशन मागी मैम सिंह मिटोपना कनोद इलेक्टोरल रोल चंगपसे सुंया यादे है फजन खाकान खनटोनबी पोसी करी लेगे मधु NRC है पोसी मधु एप्लाई तौरकदबनी असम की NRC एक्सपीरियंस मधु माई पाक वाब खोपगी मधुगी पोट मधु है माई पाक हाईनाइसु लेते आसाम कई माइथीग्रीनो है मरम मैम येंगदब नईनगदब लेरी मैम से सरकार ने स्पॉन्सर तौर नईनब याब पोटनीको खत कमिटी सेम खोप लाइबदू फई मैम एक रूल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेनर्स एक्ट मैम मरी लेनगदबनी इवन कनोगी कनोनी अखोगी इलीगल इमिग्रेंट्स कनोनी अखोगी डिटर्मिनेशन एक्ट 1983 जो असम की लेगी फेल होइबदगी सुप्रीम कोर्ट नगा मुथ्रिमनी सिगुम्ब ट्राइब्यूनल से अखोई मणिपुर ट्राइब्यूनल फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से एकदम दरकार ले अदो असम की अखोई लेबी एक्सपीरियंस तसेंगना NRC दो माई पाखिदबदी नत्ते तौबददी लोशनबद पॉलिटिसाइज तौगिबा हाइबा तारे अखोइना लेबी मतम पॉलिटिसाइज तौरोइदबनी हाइबनी सेंगना फॉरेनर्स खंदोकदबनी हाइबनी खुदम मोइना हाइरबदा अखोइना इलीगल इमिग्रेशन तब मतम अखोई कनोनी पॉपुलेशन करीगो पार्टिकुलर कम्युनिटी एम तौरकान मोई ताथोब है एम तौर NRC तौरगदी यारोय इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अखोई कम्युनिटी को एनी इनहेबिटेंट्स रेसिडेंट्स अखोई जात फुरुप की येंगदना हारिबा मागी रूल्स क्राइटेरिया मयाम लेरम पोट मयाम फजन पांजलकान इवन अखोई मैतई मरक्तब और मैतई पांगन मरक्तब लेजरी मयाम सिंग असिदा हारिब एक रुंदु याद्रगदी मागी हानगी लेबमदा हनब नत्रगा कनो तौब ताबनिको सिमाने तौबसी इवन असम द फेल होई मतमदा टारगेट तौरिबो पॉपुलेशन दो अदुगी मरक्तुदा टारगेट तौदबल लेहनिंग पॉपुलेशन मैम NRC तौबद फाइनल रीजन याउसलखीब मैम ताथोनीबनी मधुदी पॉलिटिसाइज तौर नमझनगी पोट वारीजु अखोद खंब ले है येंसलकान अखोसीदना मिसंग मिखाई नाइदब फुरुप की कांगुप की कनो लेतब 1951 कनो तौरकान कनसी BCR से ओरकान अखोइना फजना कनो तौबा अदुगा हौजिकसी अखोइना अखोनी अदुम हाइनरी लेदना 1951 की कनो सेंसस से अखोइ अदुम तौगिबा पोनी अदुना तौरियो पोसी अदुम अखोइदा लैरिबा वाहंग सांगना लाइबा पोती अखोइगी सेंसस तौगिदि कनो तौगिदि हाइबदु नत्तेको अखोइदा हारिबा पोतो थवोइना मांगहलिब्रा नत्रगा लोसलिब्रा हाई वाहंगनी की पाखुमजिनेब अखोइना मरी लेनबदगी अखोइना हुजि फंगनब होनागदौरिबिसे स्टेट गवर्नमेंट मदु इनिशिएटिव दम लौबिगदौनेब मरमदि अखोइनि कॉन्स्टिट्यूशन मची डेमोक्रेटिक राइट नि दि कॉन्स्टिट्यूशन कनोनी फ्रेमवर्क अमदा अखोइना संजन पोट अमनेब अदुना इसम चम याम चम लॉजिक नि हाइबनिदा आई इमुंगी मसिंग थीबदा यमलोन केरोनब लैकाय अतोप लैकाय गी मी अमगी ममिंग यावबुसि यागद्रने राकेसो इसम चम मसिगी लॉजिक खल्ला कांदा याम सिंसियरली ओना थबक तौद्रगदी अखोइ सिदैदा त्रिपुरी की सिंड्रोम अखोइना लापसे नॉर्थ ईस्ट से अखोइगी सुमाय तौदना हारिब इंडिजिनस की मागी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूनिक हिस्ट्री अदगी मा इनक्रेडिबल कल्चरल मागी आसाम पुवारी लरिब मयाम सिंग से मसी मुथतपना फरेदा गायना खनबगी होइबा पोसा अमगक संचलकपा इंदागी पॉलिटिक्स लाइक नागालैंड दगा ईस्टर्न एनपो की डिमांड दगा FNTA गा सेमिबा देन कार्बी आलोंगी इश्यूज आसाम दगा लैरिबा अदु मणिपुर का खेनाबदि खंगद असमीज कार्बी मोगी हिस्टोरिकल कनो मोई खेनब लई देन नागालैंड की मागी ईस्टर्न फ्रंटियर की तोानब मागी हिस्टोरिकल कनो कनो मेनलैंड नागालैंड लाखिदबगी अतौब असंग असंग पुवारी सिंग लेजैब मणिपुरदि मदु लेते है फुरुप 19 तामिनरीजे मसिगी तोान तोान हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सुंगलै लेतेब को ओनली सिद लेरिब 1960 दगी मेमोरेंडम पीरकांदा लाइबा चिनकुकी कांगू अदुसु मखोगी मरक्ता लेरिब अखोइ खोंजायना खंगनबा को खोंजाय लान 1719 मोइना कुकी लान कनोगा अखोइगी कन एंग्लो कुकीगा वांगदा लान थोंजनबदो अदुआइना इवन 51 यमांगदा लेरंबा इवन कन चिन कुकी हाइब तारि खोंजाय दि अखोइगी इंडिजिनस ने अखोइ अदुम खंजब ngamba अखोइ सिविलाइजेशन लेजरी हाइबनिदा बट 51 की मत तुंगदा लाइबा मयाम सिंगदो मधु का अखसाई लाइरिब हुजि गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट मैम से मानरकांदा संगसिलको पोट अमखक मयेक सेंगना ताबसे मसे याम सेंगना तौगनु तौहनगनु हाइबना सिंगबा कनसे मसे अखोइना थंगदबनी
ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯃꯣꯂꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔ ꯈꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯅꯤꯅ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ